Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV One, tukagira ati amahoro y'Imana nabane namwe. Turagusuhuza mbere na mbere abadukurikiranye bari hirya no hino mu Rwanda, mu majyaruguru hari abadukurikirana, turabizi ko badukurikirana, hari abadukurikirana bari mu burengerazuba, turabizi ko badukurikirana, abadukurikirana bari hirya no hino mu ntara y'Iburasirazuba, turabizi nabo ko badukurikirana, turabizi ko hari abadukurikirana bari mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara y'Amajyepfo, kuko bagira ati mukomeze mugire amahoro y'Imana. Ku itariki ya kane rero shampiyona yo mu Rwanda yakomezaga, aho ku matariki yabanje ikipe ya AS Kigali yaje kunganya n'ikipe ya Gorilla igitego 1-1, hari ku itariki ya gatatu, naho ku itariki ya kabiri ikipe ya Rayon Sports nabwo ikaba yaranganyije ikaba yatsinzwe n'ikipe ya Polisi igitego 1-0, ariko ku wa gatandatu niho hari imikino myinshi cyane, aho ikipe ya Marine yaje gutsinda ibitego 2-0 ikipe ya Rutsiro, Mukura iza kunganya n'ikipe ya Kiyovu Sport, Musanze Football Club y'Umusanze ku Stade Ubworoherane nayo yaje kunganya n'ikipe ya Bugesera igitego 1-1. Ku iki cyumweru nabwo imikino yarakomeza ku itariki ya gatanu, aho Amagaju yaje gutsindwa n'ikipe ya Gicumbi ibitego 2-0. Gasogi iza kunganya n'ikipe ya Rayon Sports ibitego nayo 2-2. Police Football Club Rwanda nayo yaje gutsinda ikipe ya AS Muhanga igitego 1-0. Ese kuki amakipe yo mu Rwanda amwe n'amwe akomeje kwihanangirizwa, kaho ikipe ya Gicumbi yavuye mu cyiciro cya kabiri ikomeje kwereka amakipe bisangiye yuko bitakiri kumwe, kubera yuko ikipe ya AS Muhanga ya AS Gicumbi ikaba ifite imbaraga bitewe n'uko ifite abakinnyi benshi cyane babaga bakinira amakipe akomeye cyane mu Rwanda. Ikipe ya AS Muhanga rwose ikomeje kwandagazwa, ikomeje kwihanangirizwa n'amakipe yose. Ese biraza kuyihira cyangwa se nta gukomeza guhatana na muri shampiyona y'u Rwanda, kuko twabibabwiye rero muri aka kanya rero nshuti bakunze u Rwanda TV One, tukagira ati mudukure subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV One rukomeze kwaguka. Muri aka kanya rero ejo ikipe ya APRFC dusohotse hanze y'u Rwanda ku mugabane wa Afurika, ikipe ya APRFC rwose ubwo yakiriwe n'ikipe ya FC Pyramide mu gihugu cya Misiri, ikipe ya APRFC yaje kurangiza igice cya mbere bayitsinze igitego 1-0, ariko bya bindi bava ngo inkoko iri waba ishonda umukara, ikipe ya FC Pyramide iza kwihanangiza ikipe ya APRFC mu gice cya kabiri yitsinda ibitego 2 ku isanga igitego cya mbere basanga mu gice cya kabiri cya mbere bita bibaye ibitego 3-0, aho ikipe ya APRFC rwose yakomeje gushutugurikwa ivuga bati mwe muracyari nk'abana, mukomeze mwe mu gihugu cyanyu kugira ngo mumanze mwitekerezeho. Ese umupira wo mu Rwanda unanizwa n'iki? Umupira wo mu Rwanda ni ukubera iki amakipe yose asigaye igenda gusohokera igihugu bikayangira? Ikipe ya Rayon Sports nayo yari imaze iminsi nayo iseze mu ikipe ya Singida Black Star mu gihugu cya Tanzania, nayo yinyagiye ibitego 3-0 mu mikino yose. Ubwo bishatse kuvuga ko amakipe yo mu Rwanda ubu ngubu urugendo yakoraga yose rwahagaritswe, bijya gukomeza guhatana mu gihugu. Ikipe ya Rayon Sports yamaze kuvamo mbere itsindwa na Singida Black Stars, none n'ikipe ya APRFC nayo ibashe kuvamo. Nizize turebe uburyo zigiye kuba zirahatana muri shampiyona y'u Rwanda, bareba uburyo amakipe yabo agomba gukomeza kwitwara hagati yayo ubwayo. Nshuti bakunzi z'u Rwanda TV One rero tujya kunyarukira muri Premier League no ku wa gatandatu amashampiyona yarakomezaga, aho ikipe Leeds United yakinaga n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Leeds United nayo itsindwa ibitego 2-1. Ikipe ya Arsenal umukino wari ukomeye cyane na West Ham United, ikipe ya Arsenal yatsinze West Ham United ibitego 2-0. Manchester United nayo yakinnye na Sunderland, Manchester itsinda Sunderland ibitego 2-0. Chelsea umukinnyi wari witeguye cyane na Liverpool, Chelsea iza kwihagararaho itsinda ikipe ya Liverpool ibitego 2-1. Aha ni mu gihugu cy'Ubwongereza, aho muri Espagne naho shampiyona yakomezaga, ikipe ya Real Valladolid yaje gutsindwa n'ikipe ya Levante ibitego 2-0. Girona itsinda Valencia ibitego 2-1. Athletic Club itsinda ibitego 2-1 Maraca. Real Madrid nayo rwose ihagaze neza cyane muri Espagne itsinda ikipe ya Villarreal ibitego 3-1. Mu gihugu cy'Ubudage naho imikino yarakomezaga, ikipe ya Augsburg nayo yakinaga na Freiburg nayo
Wolfsburg itsinda Wolfsburg ibitego 3-1. Bayern Leverkusen nayo yaje gutsinda Union Berlin ibitego 2-0. Borussia Dortmund nayo inganya na RB Leipzig nayo igitego 1-1. Werder Bremen nayo yaje gutsinda Sempre igitego 1-0. Eintracht Frankfurt nayo yaje gutsindwa na Bayern Munich ibitego 3-0. Mu gihugu cy'Ubutaliyani naho imikino yakomeza muri Serie A ku itariki ya 4. Lazio yaje kunganya na Torino. Parma na Lecce itsinda Parma igitego 1-0. Inter Dome nayo yaje gutsinda ibitego 4 cyane. Cremonese nayo Atlanta kuri 1. Atlanta nayo yaje kunganya na Camons 19-07 igitego 1-1. Mu gihugu cy'Ubufaransa Metz na Marseille yatsinze ibitego 3-0. Brest inganya na Nantes 0-0. Auxerre itsindwa na Lens ibitego 2-1. Ku itariki rero ya 5 naho ejo ku cyumweru amashampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza yakomezaga, aho ikipe ya Aston Villa yaje gukina na Burnley. Aston Villa itsinda ibitego 2-1. Burnley, Everton na Crystal Palace. Everton nayo iza gutsinda ibitego 2-1. Newcastle United na Nottingham Forest. Newcastle itsinda ibitego 2-0. Wolves na Brighton byaje kunganya 1-1. Brentford yaje gukina na Manchester City itsinda Brentford igitego 1-0. Mu gihugu cya Espagne Deportivo Alaves yaje gutsinda ibitego 3-1. Sevilla na Barcelona. Sevilla yanyagiye Barcelona itayibabure cyane ibitego 4-1. Espanyol Barcelona gutsindwa n'ikipe ya Real Betis ibitego 2-1. Real Sociedad nayo yaje gutsindwa na Rayo Vallecano ibitego 1-1. Celta Vigo nayo yaje gutsindwa na Atletico Madrid ibitego 1-1 nabyo. Mu gihugu cy'Ubudage Stuttgart yaje gutsinda Werder Bremen igitego 1-0. Hamburg CV yaje gutsinda ibitego 4 cyane. Mainz 0-5. Borussia Mönchengladbach yaje kunganya 0-0 na Freiburg. Mu gihugu cy'Ubutaliyani Udinese na Cagliari byanganyije 1-1. Bologna nayo yihanyangiza Pisa ibitego 4-0. Fiorentina na AS Roma itsinda ibitego 2-1. Napoli nayo itsinda ibitego 2-1. Genoa. Juventus yaje kunganya na AS Milan umukino wari ukomeye cyane. Mu gihugu cy'Ubufaransa naho umukino yarakomezaga. Lyon yaje gutsindwa na Toulouse ibitego 2-1. AS Monaco na Nice ibitego 2-2. Le Havre yaje kunganya nayo 2-2 na Rennes. Strasbourg yaje kunganya na Rangers yaje gutsinda Rangers ibitego 5-0. Lille na Paris Saint-Germain nayo iratakaza inganya igitego 1-1. Mu gihugu cy'Ubufaransa rwose uko amakipe akomeje kugenda ahatana niko n'ayandi agenda atsindwa no mu yandi mashampiyona. Ese ibi bintu birakomeza kugenda gute mu makipe menshi atandukanye yo ku mugabane w'Uburayi ndetse mu bihugu bitandukanye, aho amakipe rwose akomeje kwihanangirizwa andi akagenda atsindwa cyane yereka andi ko atari magenzi yayo? Ese ibi ngibi bizacura iki mu mashampiyona yo ku isi yose, aho amakipe rwose yakomeje kugenda yihanangiriza ayandi agira ati ntabwo turi kumwe? Ko mu gihugu cyose cy'Ubufaransa ikipe ya mbere ni Paris Saint-Germain n'amanota 16. Marseille ni iya kabiri n'amanota 15. iya gatatu ni Strasbourg n'amanota 15 nayo. Lyon ni iya kane n'amanota 15 nanone. iya gatanu ni AS Monaco ifite amanota 13. Rennes nayo ifite amanota 6 ifite amanota 13. iya karindwi ni Lille ifite amanota 11. iya munane ni Paris FC ifite 10. iya cyenda ni Toulouse ifite amanota 10 nayo. Rennes nayo ifite 10 ni iya 10. Brest nayo ifite 10 ni iya 11 ifite 8. iya 12 ni Nice ifite amanota 8 nayo. Lorient nayo ifite amanota 7 ni iya 13. iya 14 ni Le Havre ifite amanota 6 nayo. Nanone Nantes nayo ni iya 15 ifite amanota 6 nayo. Auxerre nayo ifite 6 ni iya 16.
17 ni Angel ifite 5 nayo, 18 ikaba Mens ifite amanota 2. Bakunzi b'u Rwanda TV 1 rero dukomeje kubagezaho amakuru y'imikino, uburyo hirya no hino ibintu byitwaye, nko mu gihugu cy'Ubutaliyani naho uburyo ibintu bimeze. Napoli ya mbere n'amanota 15, AS Roma ni iya kabiri n'amanota 15, AS Milan nayo ifite amanota 13 ni iya gatatu, iya kane ni Inter Domine ifite 12 ni iya kane, Juventus ni iya gatanu ifite amanota 12, iya gatatu ni Atalanta ifite amanota 10, iya karindwi ni Camone 1907 ifite amanota 9, iya munani ni Sassuolo ifite amanota 9, iya cyenda ni Cagliari ifite amanota 8, Bologna ikaba ifite amanota 10, Cremonese ikaba ifite amanota 9, Udinese ni iya 12 ifite amanota 8, 13 ni Lazio ifite amanota 7, iya 14 ifite amanota 5 ni Parma, Lecce nayo ni iya 15 ifite amanota 5, 16 ni Torino ifite amanota 5, 17 Fiorentina ifite amanota 3, 18 ni Verona nayo ifite 3 nayo, Genoa nayo ifite 2, ndetse na Pisa nayo ifite 2. Akaba ari uko shampiyona zikomeje gukurikirana, amakipe akomeje gukurikirana mu gihugu rwose cy'Ubutaliyani, akaba ari amakipe agiye ameze neza cyane. Nuko twabibagirana ko mu gihugu cy'Ubutaliyani cy'Ubudage naho Bayern Munich niyo ya mbere n'amanota 18, iya kabiri ni Borussia Dortmund ifite amanota 18, 13 ni RB Leipzig ifite amanota 13, Stuttgart nayo ifite 12 ni iya kane, Bayer Leverkusen ni iya gatanu ifite amanota 11, FC Cologne ifite amanota 10, Eintracht Frankfurt ifite amanota 9 ni iya karindwi, Freiburg nayo ni iya 8 ifite amanota 8, iya 9 ni Hamburg CV ifite amanota 8 nayo, St Paul ifite amanota 7 ni iya 10, Hoffenheim ifite amanota 7 nayo ni iya 11, Werder Bremen ifite amanota 7 ni iya 12, Union Berlin ni iya 13 ifite amanota 7, Augsburg ifite ni iya 14 ifite amanota 6, Wolfsburg nayo ifite amanota 5 ni iya 15, Mainz 05 ni iya 4 ifite amanota 16 ifite amanota 4, Borussia Mönchengladbach ifite amanota 3 ni iya 17, FC Hertha Berlin ifite amanota 3 ni iya 18. Amakipe rwose yo mu bihugu bitandukanye rwose akaba akomeje kwitwara neza hagati yayo, aho mu gihugu cya Espagne naho ibintu ku wa gatandatu ndetse no ku cyumweru bitari bimeze neza, ubwo byaje gusiga ku rutonde rwa shampiyona. Mu gihugu cya Espagne naho ku ikipe rwose ya FC Barcelona yari ifite umwanya wa mbere, ariko ikaza kuwutakaza kubera kwirangaraho ikipe ya Real Madrid yo igashyira ibintu ku murongo, ikaba ikomeje kwitwara neza ifite amanota 21 iri ku mwanya wa mbere, Barcelona ku mwanya wa kabiri n'amanota 19, Villarreal ni ku mwanya wa gatatu n'amanota 16, Real Betis ikaba iri ku mwanya wa kane n'amanota 15, iyo mwanya Atletico Madrid ikaba iri ku mwanya wa gatanu ifite amanota 13, 6 ni Sevilla yatsinze ejo ikipe ya Barcelona ikaba ifite amanota 13 nayo, ifite amanota ya karindwi ni Elche ikaba ifite amanota 13 nayo, Athletic Club nayo ni ya munani ifite amanota 13, Espanyol ni ya 9 ifite amanota 12, Deportivo Alaves ni ya 10 ifite amanota 11, Getafe ni ya 11 ifite amanota 11 nanone, ni ya 12 Sassuolo ifite amanota 10 ya 12, Levante ni ya 13 ifite amanota 8, Rayo Vallecano ifite amanota 8 na 14 nayo, Valencia ni ya 15 ifite amanota 8, 16 ni Celta Vigo ifite amanota 6, 17 ni Real Oviedo ifite amanota 6, 18 ni Genoa, Girona ifite amanota 6, Real Sociedad ifite 5, 20 ni Mallorca ifite amanota 5 nayo, akaba ariyo kipe iherukira amakipe yo muri Espagne. Ese ikipe ya FC Barcelona bakunzi b'u Rwanda TV 1 mu kubona mwayiha amahirwe angahe yo gusubira ku mwanya wanyu mbere, aho ikipe ya Arsenal bashe ikipe ya
Real Madrid ko yongeye kuyaka umwanya wa mbere ikaba yisumbya amanota 3. No mu gihugu cy'Ubwongereza rero ikipe ya Milan Arsenal ifite amanota 16, Liverpool ku mwanya wa kabiri n'amanota 15, Tottenham Hotspur ifite amanota 18 ikaba ari umwanya wa gatatu, AS Bournemouth ikaba iri ku mwanya wa kane ifite amanota 18, Manchester City ku mwanya wa gatanu ifite amanota 13, Crystal Palace mu mwanya wa gatandatu ikaba ifite amanota 12, umwanya wa karindwi ni Chelsea n'amanota 11, Everton ku mwanya wa munani ifite amanota 11, naho umwanya wa 9 akaba ariho Sunderland ifite amanota 11, umwanya wa 10 akaba Manchester United ifite amanota 10, umwanya wa 11 Newcastle United ifite amanota 9, Brighton ikaba ifite amanota 19 ku mwanya wa 12, cumi na gatatu ni Aston Villa ifite amanota 9, nayo Fulham na 14 n'amanota 8, Leeds United na 15 n'amanota 8, nayo Brentford ni 16 ifite amanota 7, nayo Nottingham Forest na 17 ifite amanota 5, 18 ni Burnley ifite amanota 4, 19 ni West Ham United ifite amanota 4 nayo na 19, 20 ni Wolves nayo ifite amanota 2. Bakunzi b'u Rwanda TV1 tukubasha batojya ati mudukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 ukomeze kwaguka. Sawa, mugire umunsi mwiza.